Football Titi par janga somkwa palina ngai khavele don ta ila Dutch club ro pui Ajax tan te po khel thin ma se rui hlo to ru ka wanga man Quincy Proms kha kan la hre ome ani hi tuna kum samthum pathum mi ani towa kar lian ta khan Dubai a man ni in an man chan chu Anram Netherlands police ten Dubai lam ho tu te an ngen wang ani ya Dutch police ten man tuma an ve thin hi Dubai lama an lo man chat ani Netherlands tan po tum som nga lai khel to a hun la ya player thapa ngai tak hi kum sang ni som ni pali February thla khan rui hlo to ruk thu buai ane awangin kum ruk chung jail tang tura achung thu rel ani towa Belgium atanga Anram Netherlands a rui hlo to ruk na in nam hnoin Anram tan chuan phat san tu ram le nam mel ma an thalai te e chetu zinga mi a chiar tlak ani hong zali case ang deuh kha ani berang chu mani ram le nam mangai na nei lek lova mani hlok na uma midang boral thleng po a poisa lo thin lung putu ani kumruk chung zel tang tura an hremba ka hian kumsom pariat chung zel tang tura hrem ani to boka ma se sualti asim tak tak theilo ani hian rui hlo lama ai nam hnoi ba ka nun ron na lam hoya in rolin kumsang ni somnia a unau pa akazen vitu ani thu te po tarlan ani to kha ramsang sanga tlan chia in bibo atum to thina korta inlan lova Russia lo omdai tepo anayani tichuan Dubai a Dutch police tengen angin man anita a Anram Netherlands a thon ho ni ta bokin auna pa avi awang le rui hlo tam tham zetol rutu zinga atelawangin kumsari le achan ve lung intang turin achung thu relania anun dan thalo tak awang hian zel run thim hun rei tak abel angai don ta ani football a hian match kentela player te chau hrem thei an ni lova coach le coaching staff te match official te thleng point hrem thei an nia chuba ka chuan fans te po mimal ang thlenga hrem thei an ni ti te hi hrelo kan om mai thei tun hnaya po football fan pakhat chu kumthum chunga tan hrem ani tem ward le Tottenham te kumin January tha anin khel tuma in lan non league club tam ward striker Chris Ray hi avun ronga wangin mu sit diria mania hetiang lama tinom na tu chu Haradan bar hamsar lam chuakani ani hen message kaltlang te point achu zui na sa leya ma se thune tu ten chui zuin kum somni mi football fan hi kumthum chung in khel en theilo turin an hremta ani kumthum chung chu TV le smartphone te kaltlang bakin in khel a en theidon lova amuna stadium a in khel a en khap ani South Korean professional football dana kumsang khajakwa somkwa atang khan foreign goalkeeper te laklu khapania hemi ma hian sang khajakwa somkwa paruka tang khan strict lutuk lovin an kalpui to boka ma se kumsang khajakwa somkwa pakwa atangin strict takin an keng kowa hetianga dan an siam na chan ber chu an tual chung footballa goalkeeper lam an nei thalawa position sang sanga tran an ngai zolna bera an ngai wang ani ramdang mi goalkeeper lak luwa an tual chung footballa chhor an phal talawa an khap mia tichuan kumsomni paruk he dan hi an man nuwa na kumsang ni somni paruk atangin South Korea hian an dan hi hlipin an tual chung club ten foreign goalkeeper te an lak lu phalsak an ni vele don ta a goalkeeper lama in charge chuak thatok towa anin nga ya chumi awang chuan ramdang mi lak lu an phalta tepo ati thei ome ramsang sang tekal phung hi ain ang vek lova South Korea idea hi a that riawna kan hmuthiam ome tual chung player te than ti thu thei thila dan siam nan mi in an duang taka anin cher that nuwa an tual chung boruak ti sang thar thei turin an dan khau tak an lip le ta a rurel an dina an din nge zia le an ti tak tak zia te mathlir thui tak an nei zia te alang chiang hle ome England international player thin Andy Carroll Liverpool ina beise na sang tak neya an lak lu to ma se beise phak talova chuai zui ta hian France club Bordeaux a hun nung lam mangin nikum sang ni somni pali September thla atang khan a khel tana lo po anei lo ni te in tarlan ani kha French League sang ber League 1 khel thin ma se tuna 4th division khel ta team tla chetak tan hian atang kai thin leya match somni pathuma gol som pakhat khungin assist tum thum aneya ma se kum sam thum paruk mi wai thalam to hian
Bordeaux a hian khelchhun zom zel lo tura thutluk na siamin Bordeaux hi achua santa ani Carol hian French club achua san chan bera soi chu afa te achung te hnai zoka oma nasa zoka achung te tan hun man adu wang ani Zlatan Ibrahimovic hian in khel chawsan tawma sela football khowela hian engeng emo soi anei vele thina tu hnaya po FIFA Club World Cup khelmeka Messi che dan le a khelna Inter Miami ya a teammate te an che dan chungchang a hmu dan ti hian a soi ani kha Messi in khel hi in en chuan he game khel nuam ati zia in hmu theiang gol khung chau hi nuam ati lova midang te ta na chance siam te hi nuam ati em a Al Ali an ma chon tum te khan defender engemaw zatin an hnai reng ti a hria a ti chuan a thian te tan rem chang siam nan a hmang tangkai ta thin ani kha ma se dik tak chuan a thian te khan thatakin a hmor an bok thei lova goal an khung thei thlot lo ati Ibrahimovic hian Messi game la fin zia le team tan ala tangkai zia te Messi hian football khel hi alanin lo zia ala tui zia te a hmu chiang hle ni in alang Brazilian Ronaldo Nazario po hian FIFA Club World Cup a Messi le a teammate chevel ti hian soin Al Ali an ma chon tum khan enge kan hmu Inter Miami khan football an khel nge Messi an amateur team chan him atum lai an en jok Inter Miami a player tam jok hi chu ka hrengai lova Beckham ka thian khonge I om he club hi aza om tok lovani player then khat ol sam taka ball pass thiam lo ka hmuwa chet lak dan dik hre thiam lo te ka hmu Messi khan ama in na athoka ama chawin a team chan him atum ni mai in alang David Messi mil deuh hlek jok player ilei angai ani lo point legend rongkai free agent tal zong te Messi kianga hian tun aya tha hi khom te atia Ronaldo Nazario hian Messi hi teammate nei thalo le angai in Messi khelpui tur em chuan iai om rongkai an ni hialin a hria a an vai chuan ni lovin an player tam jok hi thlak ngai thalo lutuk ma a angai ani ma se Messi hian MLS team cheber ti thei an ni mek lain Inter Miami a hian mason na athlena record thar a thalam siam tel chungin MLS supporter shield a choi pui ta hiala a thiam ema wang hian team khai pa ni atling thin hle hetiang kara hian mi then khat chuan Messi hian Inter Miami a hian player thazok khelpui a phuni in an hria tuna a khelpui te hi chu an thatok lo mama ni in an hria ani English Premier League season manzo tak chia sangni somni pali somni panga season a player cha tha te choi moina chuan sem le don na ya PFA player of the year choi moina an sem tura hian mi palam player tha choi moina dong thei tura an chop chua player paruk ta chu Manchester United player Bruno Fernandes te Newcastle United player Alexander Isak te Liverpool player Alexis McAllister le Mohamed Salah te Chelsea player Cole Palmer le Arsenal player Declan Rice te an ni kumsam thum pathum mi Mohamed Salah hian season liamta English Premier League ka khan goal somni pakwa khungin assist som pariat aneya goal khung tamber le assist nei tamber ni in ache thaleya ani hi Football Writers Association ina choi moina sang an sem thin Footballer of the Year choi moina te po hlan alo ni towa tuntuma po hian PFA Player of the Year choi moina dong tura rin lo ber ani Cole Palmer hi sangni somni pathum somni pali PFA Young Player of the Year choi moina dong tu ania tuntuma hian choi moina sang jok dong thei tura chop chua zinga atela Declan Rice po hian season man zo tak che kha amang thalea Arsenal tan in el sang sanga match somnga pahni khelin goal kwa akhunga assist som anei tela a careera season khata goal akhung tamber tumani Swedish striker Alexander Isak hian Newcastle tan goal somni pathum akhung bokani kha heiba ka hian kum somnga paruk chunga Newcastle in champion no moi an choi masak ber thlen puin Carabao Cup a champion puyani Alexander Isak hian PFA Player of the Year choi moina dong thei tura nomination amu masak ber kum ina hian atong ta ani Manchester United in ang club chanchina English Premier League ka season an man chet ber tumtong ma sela an team captain Bruno Ero mimal takin ache chelem lova hei wang hian tuntuma hian PFA Player of the Year choi moina dong thei tura ming chhap chua paruk zinga atelani he choi moina hi August ni som pakwa a Manchester khuwa an sem don ani
PFA choimoina hian Young Player of the Year choimoina po sem turania heta hian mi palam Young Player of the Year choimoina dong thei tura chhop chhuwa player paruk te chu Bournemouth defender thin Real Madrid panta Dean Huijsen te Arsenal player Ethan Nwaneri le Lewis Kelly te Ipswich striker thin tuna Chelsea tana khelta Liam Delap te Bournemouth player Liverpool pantur Milos Kerkez te Aston Villa player Morgan Rogers te anni Nottingham Forest suan an team manager Nuno Espirito Santo thlung hnetin kum thum dai contract an zia tharpui ta a Portuguese manager ka hroina hnuaia ma son Nottingham Forest hian an du thu sam puitlinin an team manager hi an chel nget zualta ani Nuno Espirito Santo hian kumsang ni som khan coaching na hi tranin atira goalkeeping coachin bulatana annuwa team manager mo phurna chelin sangni som pahni khan Rio Ave bulatana annuwa Spanish club Valencia Portuguese club FC Porto English club Wolverhampton le Tottenham te kai hruain sangni somni pahni khan Saudi lamapana Al-Ittihadin an lalut ma se sangni somni pathum November an bana Saudi club in base phak lautia an ban hi sangni somni pathum December thla khan Nottingham Forest yan an ruaya antifu hle English Premier League season man zo tak chia khan match somthum pariat atangin tumsom pakua an chaka point somruk panga nein te bula pasarina moran boka season thara Europa Conference League an khel don ani ma se team nei tu pa le Nuno inkar achelam arizuya anin then mai rin na te po asiam lian man hle ma se in remin boruak thatak nuaya contract an ziak tharta ani Arsenal point an defender poimo ni me kumsom parian mi Lewis Kelly contract an zia tharpui dona kumsang ni somni paruk jun thla thleng dai contract nei hi lanau pang le ma sela arin tlak ema wangin Arsenal hian a hlo ti pun saka hun reizo kol an duwa chumi tur chuan dorin Skelly po hian ama cherlian mek tu hi angai poimoa contract thar zia arem tia athu phungin anin rem to ani Arsenal hian ziaka contract anda huna anin rem na chiang zokin antar lang le ang Lewis Kelly hi PFA Young Player of the Year choimoina dong thei tura ming chhop chua paruk zinga khan atel phaka season liamta a defender khel thaber ta zingami ani English Premier League champion Liverpool chuan German playmaker Florian Wirtz an laluta a anin lalut don ti achian nuwa ti felngai then khat ti fela kar khat aya tam hun aliam le nuin kumsomni pahni mi hi Liverpool hian BBC in Atarlandanin pawn maktadwe za som paruk seng thei turin an laluta ani contract kumnga chung dai ziakin kumsangni somthum thleng dai an ziaka amana hian atira pawn maktadwe za anin peya annuwa add-on skaltlangin pawn maktadwe som paruk anin pele don Sky Sports bikin aman hi pawn maktadwe za som paruk point pangani in antarlang ani aman atam emawang hian Liverpool in an club chanchina player an laklu man tamber ani ngala hei baka hian aman hi anin pek tlak huna Florian Wirtz hi British transfer chanchina player laklu man tamber ani dona kumsangni somni pathuma Chelsea in Enzo Fernandez an laklu na pawn maktadwe za pasari akhum theidon hei baka hian Chelsea in Brighton atanga an laklu Moises Caicedo kha atira aman pawn maktadwe za anin peya add-on skaltlangin pawn maktadwe sompanga in pek bel theitur anda tel boka avain aman pawn maktadwe za sompanga ani theidona chu anin pek tlak vek huna aman tur ani hei po hi Wirtz hian akhum theidon ani hei baka Florian Wirtz hi Liverpool hian German club Leverkusen atanga an laklu awangin Bundesliga atanga player hral mantamber record thar asiam ngal ani Wirtz hian Leverkusen tan hian match za somkwa pasaria gol somnga pasari khungin asi somruk panga aneitela player munom ball thiam ball keng thei munche papo ball siamrem zungzung theiang chi kho hoi zaw le fing cherang ania ataksa enin panlam hreta ngai nima sela David Silva te po an lo ro puito na English Premier League a hian chena theile tura beisei ania chumi beisei chuan Liverpool hian an lalut ani Florian Wirtz hi European club lian te oron niin Real Madrid Manchester City le Bayern Munich te point laklu antuma ma se ama hian Liverpool pan adu thlata wangin club lian dang anola Liverpool hi Khovela club lian pathum zinga atela chuwang chuan katan chuan malam kapan zel na konga kong dika kangaya
an fans te hian min hip hle bawk he hmuna hian fans te nen lotlin na chan ho tumin kalo kalani ti in asoyani nizan khan in elna sang khel chhun zomani a chung zinga chuan European Under-19 Championship in elna khel meka Europa ram sang te rol thar rual in elna hian group stage khel zo anita a nizan khan ram na hnung bera Netherlands in goal ni in England an nea Germany in goal ni Kolkata Norway ne bokin ti hian team pariat ram pariat in elna hian group stage an khel zowa semi final line ma chon tur group pahnih te bula asang pahnih te an chiang ta a semi final a hian Spain le Germany rol thar te anin ma chonanga Netherlands le Romania rol thar te anin ma chon don boka ram langsar England le Denmark ten group stage an paltlang zo lovani England phei hi chu match 2 man khela an chak zo lo veka point ni chau an hlo chuaka an mual pho hle semi final hi thotan ni jana an khelanga ni somni paruk jana final khelin he in elna hi a mor an bok don ani heti lai hian Europa ram sang te in elna vek European Under-21 Championship in elna knockout round po zan in atangin kheltran ani don ta a dar kwale chan ve hian Portugal le Netherlands anin ma chonanga dar som pani le chan ve a Spain le England anin ma chon don bok naktu jana quarter final match ni dang an khel thungang he in elna hian zan in le naktu ka quarter final an khel zo vekanga nila ni jana semi final an khel nga lang Under-21 in elna hian ram som paruk in elin group palia anin thena ram lang sar zualte group stage paltlang tura ngai ten knockout round anin hlang kai vek ti thei ani nizan ve khan FIFA Club World Cup in elna khel chhun zomania Los Angeles MLS Club hi Tunisian club langsar ES Tunis laka sikhat final ploma Portuguese club Benfica in New Zealand club tha Auckland City siruk fain an sop thung Benfica tan Di Maria an goal ni khungin penalty atang ve in first half fun pek bel le second half fun pek belate akhunga Vangelis Pavildis an goal khat khungin Renato Sanchez an goal khat khung boka Leandro Barreiro an goal ni akhung bokani heme chahian Benfica hian in khel an thununa goal shot po tum som thum pahnih lai na in azad ve tum som paru goal zone an peta Auckland City hian tumli goal shot na in tumni goal zone an pet ve shambok bayan in si som fai te mewa an sop to hi Benfica hian siruk fain an sop ve le ta ka wangin match ni atangin Auckland City hian goal som paruk an chwa ta dera New Zealand club tha hi tunin elnakal meka goal chwa nember ni ma sela anni na tak hriat chian chuan antem om hran lo ati thei ome tutenge anni video masalama kan soito kha Bayern Munich in Boca Junior goal ni goal khatin an ne Boca Bayern tan Hurricane minute som pariana goal ma soi kungin Boca Junior he minute som ruk parukna Miguel Morentiel mangin an suta ma se minute som riat palina France player Michael Olise mangin Bayern in goal ni goal khata an chakna goal an khungta ani he mecha hian Bayern hian in khel thununin ball an changtam hlea phu takin point thum an hlo chuak Argentine club tha Boca Junior hi an tlom ta ka wangin in elnakal meka South American team paruk zinga tlom masaber anni Brazil club Flamengo in goal thum goal khatin English Premier League club Chelsea an nea mi pui singa sangli zaruk som pakua pun khom na ma in khela hian minute som pathumna Chelsea hian Pedro Neto mangin man shuaya bultang thazok anni ma se second half minute som ruk panina Bruno Henrique mangin Flamengo hian asipuran suta minute som ruk pariat na Danilo manga khung belin goal ni goal khata Flamengo in ma an shoi nu hian Chelsea player Nicholas Jackson minute som ruk pariat na red card a choya wangin no chua ania hemi nu hian Chelsea hian player tlem zoka an khela wangin antan ahar sat pha minute som red pathumna goal chua belin Wallace Ianan Flamengo tana khung bela goal thum goal khatin Brazil club hi an chak ani he mecha hian Chelsea hian ball an chang tlem zoka goal khungna hun tha po in siam tlem zokin in thlau lutuk ero ni lo ma sela Brazil club hian omzenei zokin an khela Chelsea hian be sei phak lovin point an hlo chuak zo ta lo bokani hriat ve hrimhrima Flamengo kai hre tu hi Brazil defender thatak thin Felipe Luis khania Atletico Madrid le Chelsea tante po khel to khani ani hian Flamengo senior team hi kumsani somni pali September thla atangin akai hruai tana match somli pasari khelpui to in tum samthum pathuman chaka
tum som pakhat draw na in tum thum chau an la tlawma champion no moi pathum lai a choi pui der to boka Chelsea player hlui hi coaching lama ton hriat la nei tam lovin bultan ve chau nima sela alak tlak hle ti hian FIFA Club World Cup in elna khelme ka team samthum pani in L group pariata thente atang hian group pali in round ni an khel zauta a group pali dangin round khat chau an la khel thung round ni khel to te hi group A group B group C le group D te an nia heta tang hian round sang zok in langkai te po anom ta a group A B ka Palmeiras le Inter Miami te din hun thale ma sela eng team in round sang zok an lain langkai lova team pali ten base an la nei vek round khat chau an mabak towa an bo ruak ala sang le group B a hian Botafogo hian point ruk an nei towa ma se round sang zok an lain pet kai tlat lova a chan chu round thum na a hian Botafogo hian Atletico Madrid point thum nei to an ma chhondona PSG le Sounders FC anin ma chhondon boka point ruk nei team pathum om theidin hmuna an ding mek ma se Botafogo hian point khat an hlo chuak ani chuan round sang zok an lut theidona an din hmun hi a thari berani he group a hian thil mak thleng thei ala om boka chu Seattle Sounders hian PSG hi an sop hrepa Botafogo in Atletico Madrid an hnele bok chuan Botafogo le Sounders FC hian round sang zok an lut dai theia PSG le Atletico Madrid te hi tladai thei an ni ma se hetiang hi a thlenna chance ero atlem hle o me group C a hian Bayern in point ruk nei in round sang zok anin hlangkai towa Benfica hian point li nei to in an din hmun a thale boka ma se pathumna boka junior hian base an la nei veya chu wangin Benfica tan in thlada ala thiang lova table monga om Auckland City hi group stage paltlang lova tlachiang to an ni thung group D a hian Flamengo hian point ruk nei in round sang zok an lut chiang towa Chelsea le ES Tunis 10 point hum ve ve nei in Los Angeles FC in point an la nei ve lova US team hian group stage an paltlang don lo ti a chiang to a chan chu Chelsea le ES Tunis te hi anin ma chhondona tu emo zok in point an hlo chhuah don awangin Flamengo hnungzui tur hi Chelsea le ES Tunis atangin an chingfel don ani zanina FIFA Club World Cup in elna hi khalchun zom turania dar kwale chan ve hian Mamelodi Sundowns le Borussia Dortmund anin ma chhonanga dar som pani le chan vea Inter Milan le Japan club tha Urwa Red Diamonds anin ma chhonanga jingdar thum le chan vea Fluminense le Ulsan HD anin ma chhonanga naktu jingdar ruk le chan vea River Plate le Monterrey anin ma chhondon bok ani BBC in transfer thuleng atarlante ngai thak chhun zom ta ila Sky Sports in tar langin Serie A club Juventus chuan Manchester United atangin Jadon Sancho laklu andua Italian champion Napoli point Sancho hi laklu andua Italian club te hian Sancho hi laklu du ma sela a hlo hi atam ema wangin Sancho hian hlo ti hniam ain huam ani lo chuan Italian club te tan hian laklu a har satura ngai ani Telegraph in tar langin Liverpool in Newcastle atangin Alexander Isak laklu antum ti tu hnaya tarlan ni na sa le ma sela Telegraph chuan hei hi thubel chian do lo ani ni in atar lang vele tlatani Talk Sport in tar langin Liverpool boss Arne Slot hian Crystal Palace atangin England defender kumsom ni palimi mage hi laklu ngei adua Liverpool hian Crystal Palace captain hi laklu tumin andor chunzom zel don ni point alanga he thu hi Sky Sports point atar langa ma se Sky Sports ina atardan dana chuan mage hi hian Liverpool a hian mun poimo achang don lawani chuan red chi zom adu lem lawani Sky Sports vekin tar langin Manchester United chuan Cameroon goalkeeper Andre Onana hi League 1 club Monaco nena an hral phala ma se aman chungchanga aphu toka an ngai angchawin Manchester United hian an hral phala mantlom takin Onana hi an hral phal lem lawani heti lai hian Italian chanchin bulian ten tar langin Onana hian Manchester United hi achua sanani chuan United hian Atalanta atangin Italian goalkeeper kumsom ni palimi Marco Carnesecchi laklu antum don Guardian in tar langin Manchester City midfielder Gundogan chuan Turkish club Galatasaray apan mai thaya kumsom thum palimi hi Turkish club tha hian laklu antuma ama po hian apan hrelo ni in tarlan ani hetiang kara hian Manchester City point Gundogan hi achua an phalsak Sky Sports in tar langin Champions League champion PSG chuan Bournemouth atangin kumsom ni pahni mi Ukraine defender thatak
Ilya Zabarni laklu antum hlea PSG hian palmak te doi somsari the chu anin huam ani Athletic in tar langin Tottenham chuan Bournemouth atangin Ghanaian forward Antoine Semenyo laklu antuma kumsom ni pangami hi an lalu theidon empty ero ala chiang lavani Merlin tar langin Fulham chuan an player hlui Joe Palinia kumsom ni pakomi Bayern Munich tana khelmek hi laklet le antum meka Bayern hena an shal khan buyback clause in remna an nei puya Fulham hian an du chuan an leile le theidon ani ma se amanero palmak te doi somli pariat atling theidona hetiang zat hian Fulham hian an leingam don empty hi ala chiang lavani Football Insider in tar langin Aston Villa France defender kumsom thum pakhat mi Lucas Digne chu Spanish club Atletico Madrid in laklu antuma an dor mek ani hi palmak te doi riat man bor tura ngai ani Foot Marcato France chanchin bulian in tar langin France club Monaco chuan Paul Pogba tuna club nei lawa ommek hi laklu tum ma sela Saudi Arabian club Al Ittihad in Paul Pogba hi an be save mek awangin Pogba hian du thlan tur po anei tamzual pha Monaco le Saudi club te hian Pogba hi anin chu chunzom don ni po in alangta ani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se